والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan surat Quraisy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. Sini keduanya huruf tarqiq. Li'ilafi Quraisy. Huruf qaf keluar dari pangkal lidah. Tidak boleh lepas udaranya karena bukan huruf hamas. Kemudian ra, di sini setelah ra ada ya yang sukun, maka ini madlin. Tapi pengucapan huruf ra tidak boleh terpengaruh oleh ya, bukan raish, tapi ra. Raish. Ya. Quraisy. Kemudian sya keluar dari tengah-tengah lidah. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم في إيلافهم في إيلافهم. Di sini panjang, 2 harakat. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Ya, ri ketemu dengan ha. Rihlata ta fathah. Rihlata syita'i was-sayf. Was-sayf. Sa juga jelas bunyi, fathahnya jelas, tidak boleh terpengaruh oleh ya. Was-sayf. Sa tebal di sini. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Falyabudu. Jelas ya. Kemudian ain juga ya, tidak boleh bercampur dengan ain. Falyabudu rabb hadzal bait. Ba-nya tipis, walaupun ba termasuk huruf syiddah. Rabb hadza. Ha juga huruf tarqiq yang keluar dari pangkal tenggorokan. Hadza. Jadi jelas bunyinya, tidak tertahan. Falyabudu rabb hadzal bait. Al-bait. Ba. Al-bait.
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. أطعمهم A-nya dibaca tipis. Alladzi at'amahum min ju'. Min nun mati ketemu dengan ja, ini ikhfa. Karena jim huruf tarqiq, huruf yang tipis, maka ikhfanya di sini juga dibaca tipis. Min ju' alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Wa amanahum hu jelas keluar dari pangkal tenggorokan. Wa amanahum min khawf. Kha, huruf kha keluar dari ujung tenggorokan. Kha, dia bukan huruf yang bergetar. Kha, rakhawah dan huruf hamas. Kha. Wa amanahum min khawf. Wa amanahum, di sini idgham, mim mati ketemu dengan mim. Wa amanahum min khawf. Baik, kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Demikian, wallahu taala alam, sallallahu nabiyana Muhammad.